abuse wo bibia kwaba edeba adepa TV so sabre se wo hwe ya na eye memeneda me hwe se wo fie wafa ofun kwan wa adepa TV so ide ye show wo share videos now like now comment now share so edema ye ko YouTube so a no subscribe to your YouTube channel no eye adepa TV etna se dia na eye nsema e trending wo social media so na busuafo tna se na ya discuss e wa hanom se ne apenepo masibre na abusia na make kai wo se Ebenezer Boys Enterprise say West Dan wie edan no mu akasiesie no afa na udi hu akonia babo madia nefa telephone number na egu na oni omo entwetwe nkomo mo mbetimi aboa o se ba ne se POP ceiling na ombeboa o afa so plaster board painting na wall skimming ade ombeboa nti bo madia na hwehwe o macha kwan ewo ho nkran ha mo amasaman afa so Kumasi omo wo apatrapa junction nti bo madia nefa contact no na oni omo enkasa Facebook nso obehu omo wo ho Ebenezer Boys Enterprise na ensema trendy wo social media so ye nyina ye nim abrantie bia wo sini twan mu aye friend se Kwaku Manu de asem bi aba beto abonten so wo bre kakra bi atwam no beto abonten so one ne yira one na wo no ntawantawa kakra ba makwaku divorce like omaja ware no eno na nam so ema zionfelix atoche Kwaku Manu bisa ne se Kwaku nsema ye tete wo social media so se wo ne wo yire agyan no kraben na ewom na yentie ne Kwaku Manu kan ye wo ho ye koba na afa ye de ne aka ne so atoaso de amawo Mr. Interview, I think 2 days ago, on YouTube. Yeah. Me referee, I think God's son. Yeah. Alexis. Okay. Me okay, so something like physically, psychologically, we okay. Oh, that's how we share more Europe. No, I'm to say. Where I came. Oh, the same thing. Was I have come once? In some kaka interview no. Make a day. So what you oh, not so story ma da na. Say na bad one cash in for ni say e am pass anyam. Ko kwa man carry you. Aye. O say men carry you still. O say me akasa no, me try to full aggressive talk no ade ade. Eti no ka say wate. Story about bonten. Na wate. Na me oh, ampa me divorce. Zion me type bi a me fa asem nsie. Me divorce or me divorce. That say divorce last year tonu ache you who story by ko konsa be ya story I say na avoid say nyampa me ni agrosa me life dem me say fit me sun say me pe ana yenti no ma se yenti abrabo se jan yenti abrabo se ya o ebe ma otu obi asema o fan too aggressive ti ase abo what chepa wo wiase ba kwa tete de wanyini chepa na so huna o we de na abrabo ma wo mpe but abrabo atete de abrabo se o star be te sa tete de a o be che wo wiase wa hu ode be te sa tete de o be che wo wiase it is a fake news obi se but de na wo ho no obisa do no wate ene no obisa I didn't so wa out dada enti e mo wa safe na as e for surprise me who is out me who is out na amfo be o say eba bontin na wo me ka hwe no amfo din so usual konkonsani be nyampa oh okay say ampa adam me wal me invite mo ntu o basa wa biom na ma din fe say mi sokra me wale na mi nyina me wale o ntia wade aso o de anya ne wale awale o edu de bia me say empretwe I said the water prot. Temperature to say the one hard time. But I was there. I free I don't know. I said the water prot. It was sit down. I was there muno. And ultimate settle family. Me money. Me yirini. Because any people do baby no. Now who there? Zaya away. Nenu hobi mo. Ye ma ya woman neno. Ebedu maybe mo meja ye hoko. Ebedu baby ye ma beja ye hoko. Na akawo no yire. Ewo fio sabra no na yiri hu hia pa sa o ya brante na no yiri nya gidi ko baby but e bedu baby no na ko baby ni nimu biem sa ta mo ya kokura wo ya brewa do hia ye obi a no ne bobo nkomo o yiri ye wadanfo enti sia me nyini enti me nyini mo mu no me ware oh Zion distance ntina mo jaya na o say distance ntina
David. Broken heart to say. Broken heart. Oh, broken heart there. Broken heart there. Woman, you kind. If you cry, we come across where ya. Why would I own? Fancy Zion. On baby out is here. Say what feel. But I doubt I bet 12 free coffee from both say ya. Because you so smack then and two until the best piano. Yeah, young fancy ya because in Kumawood we win everybody. Oh, keep your wife. Mbemona. And I will be that. Mama bet 2,000. Perfect. Bet 2,000. 2,000 something minimum so will bet 2,000. And also me once up a mouth motor sne. Omo mo for near the other. I mean anya butro. I'm happy. I mean cast a wood and America. But I was spec there. I mean maybe more. Oh, spec there for Hannah Becca spec as oh man, you better than you may. I see you go see your bumper. I just say. Sefa inchansen papa ya de bodan so paadia enwane adabo roofings and resist heat and afe enfedi so ni color bond material or de bodan so nti oma 25-year guarantee a ema wa richemu sawo pe adabo roofings ewo enkrane ne mpatamu afo ni kire of ankoberia mo amwo kumase ene ne mpatamu nso momfo ani kire ehwa overseas junction adabo roofings mo ye samenhia ewo dan boso ampa fre 0248 944 710 esa your WhatsApp number Fred Adabof nani wo mu ni edwa abusia Kwaku Manu na chese o kire na ware mu nsem e wo ho ne esi ye nyina na ode adan eye Ganafo no o say na nkofo nim say ebia omu bisa na onka na mmom wodi nkan ka bi dada eno de o se wodi nkan ka bi dada nti na hu hia mpo se nka Zion besan bisa no ba Zion bisa no wabisa na ware ne ekwa o se even kra okraman ana wagina mo awu kra onya broken heart nti me yahwe asem se Kwaku enya broken heart e wo sa asem we ehu eje Ransford se wo hwe ye free ye Netherlands o se eye nice program o se you are the best yada se eye eje afenso pianga o se wo hwe ye free eye achim asafo ena eye Rochel o se o hwe ye free akra ha ya abusia wo hwe na o like na o comment na wo share so e de maye wo ko YouTube so na subscribe to your YouTube channel no eye Adepa TV ajo Debbie ajo okay we say issues we e buy Kwaku Manu issues ne fa konya we so achia ahefo nyina Kwaku Manu issues we e buy na enyina nim se enye ne kore amanfo busa on se ana Kwaku kra no on shada mba bonten mechire mu se no o mechire mu se but was wakan kakara good se oba mechire mu se on ne yere ejai ana me ene kro nya me nim Kwaku ne yere no o ma wo be se ennan me se ma wo be 3 ma me se oba one na member 2 da me ne hu no ne bia ne bi kan ho dia enti se nwanwa se Kwaku ene ne yere ede ejai but ade be ma na ye nwanwa oh se the way a kwan of social na ere ene se de osini na ere no esitie ene se de emofra no osini omusitie no ya na emi nwanwa ana se emi nwanwa se omatimi agai aware ne sa ajo omo kwan be so no fa ya mushi oh se ne adwuma ewias obia obabia wo hia ndofo adwuma mo hia enti ya me no nya because na me Kwaku nante but se de no musi dom ho what I say se no musi epem ho ene se de osini ne ma no esiti obu okwa na bebe okwa one ne ba anase one ne ma no omontam nye fine but the way Kwaku ene ne yere ene ne ma no ntam sitie no e fe kwa so that say e fe pa e ma se kwa me no kasa ne yere no oni Ghana han mo US enti me no issues na hodo a ne nima de kodie potie pa enam so won se enche bia na brother Samede ne de ba out e be kan se enamade sei ana ko bae but me na mesne Kwaku mesne oba na busuafo say so se bibi kura na asia ewiase asem bie ne ho a ye de sekan na eka ana awaresem bibi ne ho a eka no social media omontrase mesne me o dom ho so bi ka se bia Kwaku empe na yire na me obi aboa ana se oba no so
bonti abeka se o maja no. Say siesie bi wo wan ko ma bonti me meka se. E wo fo metwa ka se ebi kwa na ye pushi no no. Na obeka oba bonti me ebeka ai. Etimi na mesere wo. Sadi aware yen kan social media na ye kan aware asem ofie no. Me de mensa to mensa yem. Asene ko kusese omo kasa omo ka na ebeye yi a omo nka. Me anya de aye pe se o ye ne kwaku ese ko ware oba fo. So that say aware de egu ana kwaku age no uswa. Wo se da nya ka se wo nyina brusura se o ja wale a ontimi nyoba fo ngware. Ana oba no so no eja ware ontimi nyoba fo. But me mesere wo mu say aware ja ye de metumi no eya na enhye da emmoa bebre. Emmoa especially enkoda no wo mu susa. Resema mfuma ni anto nkoda no na asɛntiti mu ba bonsa na wo mu sɛ motuma hwɛ nkola no deɛ but mother love ne father love no ya na ekwan bi so no esan sɛ monti momunti no ya na etwetwe no asɛkram enti mesrɛ wo mu mesrɛ wo pa sɛ mo ɔmu njai awareɛ mesrɛ wo kum as bibia so ba nan ne bɔne o so ɔno so na ɔba ne bɔne o mfa nti asan so ekotru ba bia na obo sɛ reporter ba yɛse Kwaku Manu ne yere gyae no Kwaku nhwɛ ne ma no ana obo hu anse ese bia oba no so ma mehwe nkwala no ene sa ne ma na aya na ba but se o hwe Kwaku the way o sine ne man city a fe papa what is so o si vida hwan the way o si kokoro mo fie the o mo si na chi okọ adwuma mu the o mo si kan ho no in fact Kwaku nim entie e ma bas enkwala ntie a Kwaku ye best we very good oh yes se enkwala ko no so se mo kom papa nchen basere Kwaku sine nkrane di agro di nkrane ni ji on papa ho eti mesere Kwaku se nkrane no susanti sasemwe na tebe bae na oh ama 14 bisa se Kwaku ne jai en kwabum but sasem na me akasa kwa na menim ana me akwase na me sa agindi se enye Kwaku na pe mu aka ama nyina yati bi se enne oh sa issues no good everything kwa na ka me hwe no snifo but ono akasa epa mu kan no ena asa eya magye di kaka bet to me no kwa no me se da engine ni se Kwaku one ne na de ejai because in fact se omu se anameti se bi ena mo jai Kwaku ko oba fro oba so ko wale ba man fro in fact me ebeye me ya papa enti sa to me se yem Kwaku me sra me nua no me sra se mo kasa mo kan na se be ya mo tra se na mo kan oh yes any oba le tukwan o ana before so oba no oti ho na watu kwan na okọ aba we so US ana oba ntimi for the per age ani se kokwa ama na kwan se bia o me yede kọ ana ansa na oba ne be kọ no me sure se Kwaku ne ntana ase de ambia ne nsa we ewum eti menim ebi so koduru ho no so no ebia sabe oba me nkasa de kro ebia no koduru ho no so no eja onya koduru blo chawie enti ebia otimi de opɛ otimi che de opɛ eni bia se ebia na no so na ko fasa ase ni na da eti ba eti me mesre wo mo se asem de anyaba aware sem anyaba mesre wo mo nka ne fie no mo ma awale o ye enwu ene ma Kwaku so njina ba bia o social media so nka se one ne yire jai ana me ka se brother sabe ka bi and any week ana one yire asaka bom Kwaku betimi aka sa asem yi se omo yoma ge se omo betena se aka asem yi a any week Kwaku be ka se o sa na relate wo eti media ade ba ko se me pesa sa ware o ebugu omo egu ebe me ya meti se o ese separation ya bakura oba na fa na we be ma na fa na we obi adi ni mo sha obi atimi ko wale se ko basta to me ebe ya because se de Kwaku sisi am Kwaku eni ma ware oni ma kokoro enti se ko basta to me oh ama na mkam minim Kwaku ebia wani ebia ne wa ye wo anim na wo oh ana me se oni pesa se sika se na mere so I said oh they say you how with odin komo obi oh you know do you say come for nigere no e fe kwa so I said na sa brother Samis no ye bi oh so ana me say oh bibi atimi so say awale ebi meta ba say bokomoko na bibi kiti say awale anya bibi kese ne gu awale o anya bibi kese e ne gu awale eno man kiti bi na dem na egu awale etimi de me mesere se bebi asem na kodu bia no enuru akiri bebi asem na kodu bia no omo ntena senka asem no giri se betimi aboa alright kojo asare sapon se ohwe ye free England Kofi Owusu wase ohwe ye free Greece enti where is Shodi wase Shodi when ajo mpacho Shodi mna na wagira so won't me ba e kwa me ho fa me no ma sima ma no Daniel ba osi good advice e busi o share comment na wo share na wo like so edema e ko YouTube so na subscribe to your YouTube channel no Adepa TV Miss Cover Girl
Hey, Kwaku Manu aba bonti aba beka so woni ni yire agya. No kure wa aba bonti aba beka. Adepa medas. Asemia me ba beken. Before some come me na makonya nsu na me mfa nchia ahwefo a mo hwe you right about now. Sure. When you're emotionally intelligent, the me ba beka no onti ase. It means so attacking in your emotions. Comments be wo ha na wo di aba. Won't be biase na di aba ni ya chire. Adepa, there's nothing wrong in late marriage, oh. Okay. But there's everything wrong in bad marriage. Jamaican, what am I saying? Say, who worry later? Hey, you pan a beck and want some, but no, and you will she. But who worry bonia? And your beto kakanka. Obenyan crofoma or maka. And I'll bad marriage, grace, say. They be a make us say, won't worry, ye. It be an uncle Paul, show, or CSU, or psyche ward dream. It be an affair so cassa pure. In two compenetrating way mo, no when you're broken hearts, no way free mo. Uko way mo, they are to a command, no way free mo. Nini name, who come near ya, what the ya. Who bets now fear one day your meditation. Tina sine show humu. Aso de nti na me date be me kwa na se yaba. Is it se minim kasa? Is it se minim akrokro? Is it se makoma ehame? Enu ti na me kompena twe ma enche. Ne ye de me aba. And could it be say be a spiritually no problem be wo ho? I want some me konhwehwe mu. Na bia me ko seek for help. Ne ye boa me ana. Cause enye de ye hu bia na te sa so wo hunhum mu. Enti me so wo kwa ware abiserade. Me ka se biserade a me nka se fakotu pastor nim. Na pastor no nipa no dooso. Me ka se biserade a me nka se wo pastor ka kire se ware we ya na wo ware. Wo ho kwan. Wo ho tumi se wo di we futu honom. Na ye waware no ho akomche ana wo ho kwan sa brante na oni ni to anamo no wo je no ho akomche se nyame ye nyame a obedan bibie di akyerew se nyame ye nyame obebo okoko de bie hinta bia well adepa wo be nyame ye a nyama bi wo fa nkame wo ta sure enti ma ye nware se nkrofo ware enti ye pre ye ho ayede akwa ware. It's Mr. Wahasia, Sawarian by our two boss, Gusu your homework. Gusu sees you what shame bear man or by chrono or bano. Wakuma hawa per anger management. So zip and won't to mean tomb, abana bow bed dear Siba. I some come in and I got the baby. I said, I said, me debut. That's all. One can see this one. I said, BBS. I said, BB because I have because I don't want to be for BX. I say, my mental can I don't say, when you're emotionally intelligent. Won't you say, I junior emotionally intelligent. Oh, me too for Abba, yet you grow both here. Our pro. So, oh, can't quite go. I person can be biana. I said, yeah, Kwaku Manu asem. Yeah, Kwaku Manu asem. Ama, the any take asem, me see we asem. Ade ba me ya pan se awalefo. E bia ma wo me, Kwaku na ira wo me ensa. Na ye beda ba sole si, o ma ja wale. E de na mo ja wale ye nim. Ani ade eye me ya, ensa ni te wa ko bibia. Pa mu ka bia na, e bi kwa na ye ka se, e bia na wo se bia Kwaku eye bibi. Pa mu ka. Bible says to Johnny Beba. Now the another saw Beba won me. Me to me for oh, mammy to me for Ada now Casamanti and see. What a Casamity? Because I would it is him Ada. Call him. Nippon Suronyame. Mammy twasso. Me say, who be quawaria at the pub home pie. And worry because some crop forward into so worry and more beyond press out.
seware even abusuampo emo bia pressure cause esno bia ni destiny o de ba asase we so ebia me miss cover girl ebia me be kwa aware a e wo se minya broken heart me tishe na me sorry bia na question mark bi wo me ho ewrade pese me working on that question mark na ansa na o de me kuna abre me ebia me ke me kunu no onye obi dada musisi one na wo aware no a ba kro no tete no enche oba kro ni bejai no na be ma na be ye me dia adepa de American no what must say enti na eju baby ase kokoti so bi ejai aware a enye se eye ana eye nika ana ya ahom kasa bia wuti so bi ejai aware a se eye wo de bi eju baby a yentia from another angle say na etwa say esi cause bibi ebesi bia kwenu aware mi no mi enu ni eni hobby sure de na ekoso wo ho se abeto ho aye ken ye ni hobby yeah ebia agio ka se opa acho omo nsantena se ebia wonim so oba ni mbu be ma na wonim we are so se oba emu be ma ama ka sanland agio mami nende me point and to chance Anita we dem patch o sa me patch Facebook e wo ho no mo o de by YouTube say please check Facebook for us your live your live on Facebook me who message cry our Facebook into bomodia na share o sa share pa we ya no comment bi share me say ebia na oba akoro no a woni kwaku ti no ebia no wo mbu no ebia no wo mbu kwaku ebia ya ti se wakọ abrochire ebia okodu abrochire no mama ne ho so ebia nkratasam no ebia wakodi nsamoni bia mane kunu ache no ebia ebiso ana kwaku so ho ye hene ebia enti wo agio mame nan de entity nsi oh me bibi ye bibi na obi hu so atimi ebia na kwaku so sabe ya na se me home sie wo kwa aware a wo de be ma no te se den na bompa ye se wo benya be ma wo shiro nyame kakra se wonye be ma ma adwen kwa adwen kura wo nyame mu a wo kasa wo mbre mu di nkoma wo mbre se communication nkoso a oh adepa aware no enche ebedwudwa enti wo kwa aware na hu se wonye be ma there's no mutual understanding between mu mienu a sister wo patrumu ne betne be ye pe ye won krofo a oma ware okọ adwuma ba obekọ we ba wo chia we okọ dware ye ope adwane ma na na we ya to afa ha na we ya to afa ha na oma koda enkomo bia nkoso Jamaica wate ase enti adepa edu baby aware ja ye edu baby aware ja ye waka sama bi wabre mi kuro aware ja o se duru baby eye me pese bisa se edi e pa na oba ebetima gina so edi eja aware adepa mesi edu ana se nya oba kura o de both be man no oba ni yan edi no be hu aware no me ka se mo de eja aware adepa mesi edu baby aware ja ye mesi ebi oba ni be man ni tifie wo bu no ete omuna nto onya aware ebia oba ni be man tifie no okasa pio because be man adwuma ye basa enti oyi kakra ma be man wo fie enti ofere sai wonu ani onu a wadane be ma ebi oba no susu no ebi you know be ma no susu no oba ni nya adwuma be ma ni na support no enti be ma no susu de oba na ye doormat wo mu no enti wo mbu me ne e wo se ye sa de wo kofie na akoye homework ya se wo suban wa ho ofe de obekọ na usuban e de obeba enti wo kwa na wo mu ade a e wo se ye sa de wo be fie ukona woni maduane no wodi nsemu na awose ye saade wo ba na wo be your homework fa ho ne mretinti ane ni pa na awose wo ba na wo be your homework ai me catch plenye fa woti aware awo mi ensa bemo enkura mi ensa enama mi enu oba ba ko enti edi na enti so no eto pesa wale ngu oh na bi minimo bia woti aware ase be ma o enam se bibia yesi mema bema no oba ni ye ne boni o de
On kasa Erin ye no ada rest in peace. Other rest in peace we ya no. Afei na wanya nkrofo ma mo beka se oba ni titi be ma no wo budo wo ye ni se wo ha no wo titi wonim se wo ma bi so so mo bo me ma wo ho. Enti wo ya sa ade we ni na echi na ote ho because okoka oba nim kasa okoka ma ne dia ye de enti be ma ti ho e bia mi ke be ma so so ofre busu ya tete no ofre busu nka won problem bi ani ho enti o se me nkasa mete ho enkwala ni enti mete ya wa mema o so ya nkwala nti oh yes yes nkwala enyo bia so na wo sa akoma ni ya nkwala nti o ya wa ba bi wo na ade pa woni ni nya asama yesi wo nkonwa kura pa se die tie ni be ma bo fo mo ka se oh enya hye me de me power chow wo de yesi bia nkwala ni nta na me da so do be se die se no be pa na chow ye be tu asem na hyeda ne ye ka wo asem ne ye ka oba yi mpede da ko so a hanta bezie what and so what chimro so and I be kakra ni asinti no and I watch e bambo kakra ti no wa ya konkon on pede e bi o twi asem ni mu e ba kodru ba no ba ka se me pewei nti ba ma no fama na san wa no e ba ni sa na adepa na be ma wa bra na wo betu be ma no fa na wo nua be ma no wo betu ne fo se tena ho ana cause asem ye kwa ba me se me pew de ma ye bia fa me bone ye den e cha me be ma yi power chow no power chow de di o ye be ma wo ego ye sin so ta akonchireni a oje wo enti wo power chow ju be bia wo be bre na wo bre a wo nye den e di jai wo be jai enti kwala ni nti no onko no ho ana de bi e go be bia ajio entertain ma so na wo ka sa da asema onka de me pe na da wuti dem sia David ada wuti dem sia we said yes emfa we emotion wo hwe me wo ho emfa we emotions enta ade akire o me se de wa equation na sia ye no se do baby na nyama ekoso wa aware mu na aware ja ya mba adepa wo nware ebia na ye wo kunu ana oba bia gina boso odi eduro bia gina boso ebia na universe na e wo se wo na ebedi wo nsem bo oba bi di ne be ye ni eduro gina boso akodi ho no wo tete be ma no wo so wo te wo bo pa ye wo sum ebia be ma nse nya me bo na ware egu a obeto wo kwa mu a je wo de be akro bia wo de be hia no se wo bo pa ya ma ebia ngugu ade pa be se de wanya bi wo be se de wanya bi enteduru ba bi a aware jaye no esesa eba no ba kro na wo ye kankama na osi aware na sa o so na watete be ma wo nya bibi kakra na o de ba be ma na wakonkon because when you be kakra ma be ma no into of this be ma no ye slave of this hey what you must say aware mi hu ya kama awaro enu achi ya ware ye ya be ma kotobenku we adwuma na asai na ngo pe adwuma enso the real fi no time ma no o twempra na be ma no hwe no asema ka me nya adwuma ye busa question wo timi nya no ye busa say edi ye pa na be ma oba ne be ma kasa ne ye ja aware he ama ma nche wasem bi Kwaku Manu issue sui se oba no kese ana Kwaku Manu yire kase o Kwaku ntini menda Kwaku ntini menda yi ebi Kwaku woni wo oba no sumba ba am kase ha me enso me de kase se Kwaku yire ne ba bo ntini be kase o me kunu o tini menda ifu se me ne ware ye ena nko yie a so oba no kase o ja ware a me betina se ye me fasta konya we so oba bia be ma bia so ntimi ne o yire ena yi na se oba no ntimi nya do pe eso se enamu na so ba ni ja ware ametena se me nua ba e be ka cheme se me nua be ma Matiesim me ma nkasa adepa tie me wo se adane te se adwo kira eye nanko a yes listen bibi nanko a na anko ye a e ma ware egu eye nanko a awale awale fo enaba mu a e ma ma ne ji kama edi se oba ana se be ma unti ma oyire ene njia be oba no beto akobodjuma sisi abaka se o me refu machi ama anhwe kwa chewoto ama am kase ncham na ma ware egu tio me se eno ne ye kia ano odene pa because se be ma bi ho no koto se obini ne yire da obeto tutuo de ade abo oba na so beto na bo be ma no edi se ebia me ri emume o me ri so di matema normal
Comment normal. But I didn't keep. To me, to say within argument, about me, Bob Bemasu. Oh, as what I said, and on you to football. What's one as I have Wasuma to football? I need Jai, and Yasuma and Yawaria. So, Fuaba, Akasagasaba, now we get a sa, Abuasum, Bunko to your guys about Mammy Darcy. I know, I come out and just. Oh, was there to see a for 10 years. Some Oscars. Oh, my must have been over Yabini. I'm not yet to. Not Akasagasaba, no, we didn't work Gakra. No, so make me cry in here. Why in this? Every crime make us offer a cheap. No, Obia Akasakasa, or Obia, or no Casam Crown, and Tiasanga Juma. No, I in this was small with both. 1 year to football, power in a show. Oh, you know, so you know. Nemo idea just jam, and that's idea, a key, a dear, and Namuasem. Okay, I just miss that question. Sir, Berman, 90 minutes or banning now, or banner or who quite so jar Berman. But, yeah, sometimes, you know, so our real and not employer must lay a free man. Oh, yes, and member be so a jai and maybe you will be says, and manner a jai or almost so then no more, yeah, or one that so you made a young day. Or what to make us say, made a enemy and say, or what to make us say, made a credit him at him. Or what a quan no man getting me, I will let you go. Every crana, you say make us off for some, it him go away. Any pursuit a dear will be paid and will be paid. But you know, oh, just our yana, you call the one, and we said, I did. It's not by Mukanum, or Mukamus, I used to say, or Blue was a quern be a swinty, or to me, or Johnny Rana, according to Matthew chapter 19. Good, honor some more. Was it quern be a swinty, or between just over Jana? Was it any was so die? Nemo, Sammy Bacon Ham, Sa Oiri and Abema, Oba. Ukunti no na ye dia ana sa wokasa oni jai dia kwan bi so no me no ya mama nkasa majama ade mama to aso minimum bia oh e ana me person me form statement he say na omo mma kwan a ene ana madwa na me kikam no me so ana so mama sa me be kikam enya asam no eye o bi kan slow but sure it's you ade pa minimum ba bia ya kan say be ma kwa kwhia be ma ne ye bibia ma no Jope bia be ma ne ye ma jope bia be ma ne ye ma no e ma oba ni mpo pentem e ma pressure say ye nware no e na be ma ne ware no no enya enahe e na be ma ne adwuma e ye basa afu the girl we si wonu no ho se oware be ma no dentia na aware no da bi o na etesa wonti aware ase yesi aware ne kwan ewa na wo de ase woti mu se wo ko short term wo ko no eye because of property binti wo ko because of wisdom na nya wo ne be ma ne daate na wo dwen ho wo ma ho daate mumienu mumma daate na wo dwen na wo selfish interest wakaka bensem ne anga se wo na wo ware na ya wa ye fe na ware cheka wo dem eno na esise ni tirimu na sa ware no ko na wo di wanu na be ma ne tisa ampa wanu na ojawa na be ma ne beto me na asese akuma wo se ma mi nde wrada asese wegu aware no Adio osinna me say na me kaba why kwakika wa ware yes aware kwan ware it am say mentally wunya ready so be ware a dream no wunya ready so ware don't go there wo kwana ware ni go enya wo dia e was say moving to the rightful owner you can't tell me say because of a die it's who couldn't me and do here and then they were home kwan so with me jano. That's nonsense. That's lame talk. That's lame talk. What am I Me say that's lame talk. Bonus. Adepa bonus. Oh, let me say one nana. Hey, and then be see Bema. You my dear me share. Bema I was so slow nyame. O de won pass for the kokra. Who say nyame bi wo ho. Ah, we know we are there our pepper so. And now we bibi obesira je enu se me check ya no se no wo ho
ma check say your communication your bonde yetimi di kokonsa sa me boa me ntimi ni undi adepa wo kokonsa me mpe se communication you want my your relationship e be boring I was say me was a mutual understanding be we ntem we are kuntoko acha the next day was say your bom and you say Bible was say ma kan say e wi anto ye bufuo so no e was say manifest and penetrate me was say ade ni ho me mpe Kwasa sanya mani ni ho no ma eya ya ware a wonni me hotima like say me bibi ya me na say won failure me ya na say won failure e ho na there is a question mark me ntwen me ko wurem ana wo di sa de ne kura ya me kokko da adwe na me ko wurem na say aware ya mbon komo after me wutimi ni nkofo gina fon so 1 hour 2 hours me wukunu wo de me ntimi mbon komo e no ndan chen ma de me a me ye wukunu no am ye busuani ti no ma de hu hia wo de bia me ka say wo ha wo your ba wo vision wo je say wo nya adwuma no wo hia be ma na so wo ye adwuma for wo support wo de wo ye befuo pa for wo be ye ne for ta be ma na adwuma na ti ma no wate ne ntumpon enye kankama cause be ma osuro nyame be ma eye wo mfi be ma eye wo dia no so okosoro a obeboa wo obefa wa firi sumi na so no aboa ma wo so akoso na wo bedru ho no na say wo jimi ho no ye jaya na ye jai no da bi o ye jai no e wo say mitimi jai wo no hu smoothness level na wo say question mark wo ko sua de na sa abra wo beba no so no de wo say me ware no na ma ware no intimi I don't see anything wrong with that our jai say you see na ye na no man catch ye timu ana nkwa bibia hwenkwala no hwenkwala no be ma ni wu Shankwala ne be ma yesi be ma de etuotra etrede ne be ma bo iti oba jimia yesi be ma tena ho iti na wo tena oba yi kum oba ye do na jo wo dere wo hu se wo be ma no nim nyame iti wo kotu a wo tena wo so na de wo kotu wo ko ni be ye didi ati ade be tena wo be ma no ya ha wo ya ba sa wo adwuma nkoso bibia nkoso wo sa dere na wo ye be nyama esa kire wo no onu akasa sorry at daytime no zembu ni bufu wo fie obese abontin so fo bia hu se entokwa ekoso wo fie na sa suban eye hwan ba ma wade ase ye tu mamonefo no ni etu hwanfo ye tu ekurafo enti de be sorry a e ma ni di ena me na eja ana me na broken buade na be ma bebu hango hankam wo pese be ma eso mu a be ma na djuma na wo ye ni so ni mu awari jaye medie edu bebi a eze wo kwana wo mu ade ye wo wari ye shepen na wo ko junior ye o se ya wari wo aba ni usimu ya ma diamond ring ewia to so na ebe wo me discover gani itu wo je won sana wo ju fia wo na nka won sanka ye bi se wasaba wo nu ma sam ta wo ka say boom ye be jawo na me discover girl ma ba fa cause me discover girl ma ye mi ho aduro ansa na be ma na eba enti ma ye mi ho aduro no mi hu be ma da bi o me ntwa ma ware jaye ni mbo be ma na eba no da bi o mi me bisam o ye right me ne bo bra e be ye yie e wo say mi bisam e wo say mi asusu mi di mani to form e be boa oba no wotu a ye obetimi di aboa menyi bia na say ye jimi e dia ana di ode be say wo say bitimi bisa oba no menyi nya ntokwa wo fi a ahowo oba kura how style be no receive yo mo be ma no style be no ye me that's near me wo say me hye awari jaye ne ba eye miss kabaga media mi kunu obedi ho oba for temporary ko na aboye nhwehwe nim no obeto me na aso no dia na me ye enti wo ha wo yoba wo ware ye enti na me sha ase free baby na me kasa se wo yoba wo ware ye nyankopon hyehyɛ wo ye be ma nyankopon hyehyɛ niema bi wo ho ma sua oba bi timi kasa me de sa na me tie wo ye me hye nya yie fa me sa me de sa na me kasa me de bi suba ni sa me papa ni me ma mi ni anya oba tsa ma mi fie nkyɛ ya che anya be ma bi anti scam be ware wo otiska be ware wo ye ne krokro da adwo no otiska be ware wo kwa yes I do beba ebia wo ko wo befa ya no wo jimi wo di na ada na befa be ma no ye be jawo na de pa befa eya de pa dia na mistakenly ya be di wo ho itu o befa itu
say so they di nkwam. I'm talking about our giant. I said, be a banning a seven ninja, and I make sure I say, Frederick is there. My beautiful sister, God bless you. Or say, or share a free air cutter. After so Hafiz or Huni on campus. Or say, please let me ask, has this Miss Cover girl married? And one last like, amen. Ever reply, yes, she's my wife. This is Kwaku, well done. From Takrade, Junior Kalito, I say my brother, talk well. You are a man, know how to talk. This lady, you are very wise. This guy is there be. I tell me, okay, I have this say or share every Libya. George, or say hello, please. I need your number. After so Aya Flora, or say the man is, or say is very in, or say is very. Junior Galito, I say God bless you, sister. Citizen Kwame Owusu, I say this woman has spoken very well. And Yankopon is show Bibia. Oh, share now like now comments now share so admire. Oko YouTube so I will hot live. Obeti me I subscribe to your YouTube channel no so at the amount. I do remember last time now we can chat to one so nebusia. Na make us a tap send you Jumeko be almost Europe or Canada or US or person send it mobile money at the back Ghana. And when I saw before phone now quite a Google Play Store and also say App Store. No I download the app no tap send tap send o download the we baby so promo code no about at the part TV at the Afiaschwarzenegger the part TV show yo over the part TV show we are Europe e be charge €5 or Canada and US and so e be charge $10 into so ne tap send app no fedi ujuma ewo ho no Kwaku Manu video no abusuan fe na wo join ya Kwaku Manu sema okafa eye na warrior na chese egu no eho no yansan so enkohwe mrebio afe na wo join ya no subscribe e de amaye pa ucho yakoba na afe so e de ne aka no ato aso e de amawo Mr. Interview, I think 2 days ago, on YouTube. Yeah. Me referee, I think God's son. Yeah. Alexis. Okay. Me okay, so some like physically, psychologically, we okay. Oh, that's how we share more Europe. No, I'm to say. Where I came. Oh, the same thing. What's that? African was in some Kaka interview. Make a day. So what's what you oh, not so story more da. Say na bad one cash in town for this as a pass a young. Because we come and carry you. Also men carry you still. Also me akasa no, me try to full aggressive talk on the other day. And to know kase wate. Story about bonting. Na wate. Na me say oh, ampa me a divorce. Zion me a type of beer, me fa asem nsie. Me a divorce or me a divorce. That say divorce quite last year ton no ache you who story by ko concern be ya I story I say na am this anyampa me near grocer me life dem me say fake news sun say me pe ana yenti no ma se yenti abrabo se jan yenti abrabo se ya o ebe ma otu obi asema o o fan too aggressive ti ase abo wo chepa wo wiase ba kwa chichide e wonyini chepa na so huna o we de na brabo ma wo mpe ba cha brabo achichide abrabo se o star be te sa chichide a wo be che wo wiase wa hu ode be te sa chichide wo be che wo wiase enti sa fake news obi se but de na wo ho no obisa do no wate ani no obisa ade so wo out dada enti e mo wa se funa as e ko for surprise enti me who is out me who is out na am for be o say e ba bontin na wo me cash no am for this usual konkonsani be nyampa oh okay dey ampa adam me wal me invite mo ntu o ba say why bi na ma din fie say me sokra me wale na me nyina me wale o ntia wade aso o de anya ne wale awale o
edu de bia me say empratwe ate say the water prot empratwe te say the wa hardan but awade free urade no ate say the water prot no wasidan awade mu no ana ultimate settle family me mani me yirini because ni pebedu baabi no na hoɔden a zaye ye woi na ni ho bie mu ye ma ya wo mo ne no ebedu me bie mu megya ye hokɔ ebedu baabi ye ma begya ye ho akɔ na aka wo no yire wo fio saa bre no na yire ho hia pa saa ya brante na no yire nya gide kɔ baabi but ebedu baabi no na kɔ baabi ni mu bie mu saa tam wa ya kokora wa ya brewa do hia ye obi anu ne bɔbɔ nkɔmɔ o yire ye wadanfo enti sia me nyini enti me nyini momu no me ware oh Zion distance ntina mo jaya na o say distance ntina David broken heart say broken heart oh me there broken heart there we na kai if you cry wo krama kura wu ya wa wo dan oh fan say Zion on baby out is say wa feel but ada usa betu afrifi akofie fufu mbo say ya wo ya because you sus makadan etutu ya nti de besi bia no eye yen fancy ya because nkomo we hu hia bebere onyo o keep your wife mbe mo na I will be dada mo ma be 2000 pefa mo be 2000 somebody minimum say wo be 2000 na so me hu say opema o mo to sene o mo onu fo ne ade emi nu anya abotire o e be na pe men ka say wo de na make ba o spec there I mean me be ma oh spec there ha na mbeka spec asem oh me ya be he de nya me be na me tiase egusu ya bompa ajuma ko say Tap send kwantia ya faso send sika free amanoni eba Ghana se wo Europe UK wo Canada uni haubia wo de an se obeko Play Store ana App Store na wa download the tap send app no wo download the pre obebusa se wo promo code and once wo abo Adepa TV e de ahyem wo bo hyem se pe wo Europe €5 wo US Canada $10 wo UK £5 tap send wo send this kana free of charge ebetini abeto mobile money wallet and as a bank account tap send rate mu kenkon me shall interview I think 2 days ago on YouTube me referee I think God's son Alexis okay me okay say mentiase like physically psychologically okay oh that's how we share more Europe no na mete say where atwam oh the same thing we say Africa one sem in some na kaka we interview no me ka dey so so ja we oh na say Australia mo da na say na bad one cash in time for ni say e am pass anyam kwa we kwa man ka wi o aye o say men ka wi still o say me akasa no me try I say, citizen Kwame Owusu, I say that disrespect of Ghanaian women is on the rampage. Or so Nedia or de Abba and no affair so Flora. Now some no kind statements na man or say this man is very weak in talking. Now after Suchu Messi was a good evening, my dear sister. God bless you for your speech. I'm watching you live from Zlinton. Okay. Libya. Okay. Agnes also I say hi Agnes. I feel now joining and bomodiana like it. Na comment na share so edema oko YouTube and so I'm not subscribing to your YouTube channel no. Adepa TV. Ajo. Say only oba to hona oba no bo wasuma unja no. To me I know. Unja Dabi. Any kwa say be man so o yire bo wasuma jai no. Emma sagin we hye wotirimu a ebi kura na enam abufuo bi so kai hu se oba sebi oba enti se bema emma kuma enti se bema so that say eni se ebi abufuo kwa so ebi a yawde kwa so because se oba ade e begma na ten ne nsa se bia ode bone kunu pa na kwan bi so ebi a na bia oba no bema na fa na yire rechi eni se wo bema wo fa wo yire rechi na se oba na hu na o kan wo se bia abufuo kura no wa ten ne nsa so obo asoma wo se obo papa
e de na e be koso wa ware ma be mu agya ware no me to me die obia ne life me ade me chi wade e wade good me side it say me no me ware anase me ware a me mpe awale jaye so that say na bia na oba no hunu say me modern boy anye de enso ani anase ontima na nji na oni anije na mo no of kode a ho de ontimi si ne kwan na apart from that ebia we adwuma ni nyina nit atwa bia nit di ma no de a emma ebia akasakasa emma ebia wotim waka me enkase egu aware because ebiko na wo mienu say enu Kwaku ene yire awo miensen na omagya aware a which is bad enye me hu sa de ntina me bompa ye say nyankopon san ka mienu nya akoma na ma sa aware we san ka mu no arepa etimi de awale jaya de na awale go de say bia wo yire abo asumti magina so jaa no wow how woni mo hawa na Kwaku fem oh yes I say aware no mu issues awo de eba na so e makokwa ka say o me de obi mu de me nim but na bibi so wakoma ye din krampo a bibi be koso ama e be push you say ko divorce e oba ana make say emma sa no ensisi say bia wo de ye oh personally say anita man and no check no be say e bia na oba na mu be ma no e bia na oba na kasa kire be ma no e bia na say that no mo gina so no to me no me say me ne nya adwene dabi o de meba adepa ajopa woni me nya adwen oni me nya adwen e ho de me nhwemu ho wo na wo say wote aware ase no wo ye be ma oba hwehwe wasoma enjai no gusu tina aware na se na so mi bi se o ema nim kasa ya boye se ye krokro dada adwe ye nim kasa oba de so hwe be ma asoma wo de enjai na aware gusu tina aware na so be ma hwe oba asoma yes hey ene jawari ana na wo yes be ma esno kwese no oba be ma o say the Bible question ye be ma fem pade ba ye be ma fem pade ba wo se oba bo be ma suma ma be ma ninja ba se be ma bo oba sumu de oba wo ho so oba no be ma suma Asumanyo, enye sem so wasa asumboye. Say your ba na wo hwe ma asumu aware a me nka che be ma so hwe won jawo. Won jawo aware. Waso wa puwa woni masam ka woni wabusuafo ma be kasa. E no ye oba, e na ade no oba, ja na aware na che ni se wo na ye tire. E ma ni bi muade. Sa asamo kan ene ko. Ajuo na be kasa aware inti no. Ono de be ma aware ja yo be ja se edie ni nkoyia. E dey ni nkoye mo twempena wa hu se nkoyie. Oh, e dey say be obo onyo bi ala twempena wa onyo ba. Wa hu se nkoyie. Me dey on twempena. One da. Na bi ana say enyo obi akra na be kosa ade. Ana me che say yenka ni. Aware kwan ware. Aware kwan wa ho. Yenka ni sa. Se be ma eto ne nsa se obro ba. Ni kokoto be ma no be kire no. More than say oba no atene e be be ma na so. Ade na wo oba so be be ma so. Ense mo say oba be ma so. But o say em because emma ekoko e different. And say be ma de. Be ma ho. Say be ma koko bufu yiye pa na so otene ne say oba so a. Oh yeah, de be to oba no. Nyango pon pon. E be jawo. Enu na ma awari jaye. Eti me say emma ka say obi abo asum keke. And say be ma oba abo asu tu ja no. Whoa, there be yes. Let me tell you who ha. Emfiajuo. De betimi aka kire wo. Eti wa say tu ara mo be ma suma na. Me never. Ajo ene de wo na me for me bo me kuna asum da. Thank you. Ya me shira. Na bo me kuna asum na me ko jantoa. Me che jan. Na osu mo che jan. Ene say me ko me bo me kuna that big. E kana say wo bo so onya wa na. No. Eni wa so ja o. David, let me tell you, who has say ya oba yesi be submissive. Bema do oba wo de ni se wo be bu kunu. Na wo bu adia ya be jawo. Enti wo ti na wo nware ya. Enye na me de bema bia famia na wo jame. E na me de oba bia famia na wo jame. Wo ki wo no hu. E bia wo bu adia. Wo ni nkasa. Wo ni makuro. Wo no ya. Bema kan wana asema we be fi wonu mbe ba susu si wutu mu bini. Na woni sa na enya ko ni ye be bu ni ye be jawo. Ye be jawo aware. Me de ju be bi aware jaye. Say money 1,000, say money 2,000. Wo sanity, wo peace of mind. Edu be bi ehia. Say wo ko baby my dad always say this.
Uko baby ni empe wo ha ho no uja ahoko. Enti uko baby na wa bi se Awurade. Uko baby wo se ju baby na oba ni suma asesa o Ghana ha. Wo be fa ne call ya wo no wo ba ko mienu wa ya kaka bensam. Wa village now so a peace of mind. Chamno. Me the divorce. Me the divorce letter ba sign. Eju baby ko wo say the divorce letter huna no. I want to be to me divorce letter ni sign na adwene be back to factory settings. Oba ye study. Enti me the kaka me ko eju baby a wa ye hia. All right. Cause what se wona wo mbu be ma no. Oba ye no be onyo obi ba. Wo ja so na be ti wo sa bonasum. Say oba je oba wasum aye. Enja no. Wo bo asum a oba ma bi wo wa kre. Onu jo be bobi me na make atro. Obe bobi. Enti wo ready. Say obe ware a. And kwankwa ware because obi ware into be to top pressure. And yes I be jail. Ye jail so na obe to me scaba girl me na so a. Se me nya so be ma ni mu a. Aje wo di uti ko hwehwe dem. Wo be wu atase me chichia so. Cause ye wo nya no eno na me ya ama no. Oba bi wa ma ko edidi ria. But that's how I serve no. And so ontimi kasa ma so mi kunu sa hohura ma ne da. E ma pa kro ba no kro bi ba. Se be ma didi awie na bia o kasa o suga. O bia fa nsa bra na me hohuro nsa ma o. Se o ni mu ye. And so no go be nya onya ne tete adwane nsa na no. Eh. Kro bi ba so bi. Wan kro wonim kasa. Wo de agufo be nkasa agufo mba. De agufo be ba no betra be man. Sa da no konko to dwen su da me pa chow. Fa me boni cheme. Ye ne de na menye. De na menye na obunto ye. Kro no. Wonim kasa, ye kasa agufo mba o. Ebeba. Ye nkasa ntokwa mba o. Ebeba. But oba eba. Wo how oba handle be man. Na mani bi muade. O asamba ya na afafa na danfo. Na afafa na busuafo. O no nim kasa. O na ya tete ne texture ma so nim kasa. She said, "Yeah, my come on, Jimmy, no, when you study." All right, may I say now, Miss, obi the comment be by a hunter shatter. Oh no, or say Kumasi is the leading divorce cities in. I say, about 723,000 ladies have divorced. On the research. I say Kumasi ladies don't respect their husbands. They see themselves as head of the family. They are always busy telling their problems to their pastors. The whole Ghana. Oba Kumasi santimema. Ema omubu mema. Kumasi omuye number 1. And this me say asande from ba o. Matra Kumasi. Me nkwana nyina. Me so me di agro. O di agro ho. What? Ema omu santimema kase omubu aware a omuye number 1. Me te usan ma sorry. Me te usan ma sorry. Omunim kokoro. Omunim de bia wa warem. Ha ye chi omotena sesei. Ni a chechiro ma ware. Enti mi de asema oka no kwami so ebeton ba say bibi na bia etochima ema awale sa research na ba na manyante de. Enti oka no me koso ma kwa research no 723,000. good. Me kwa research na hu say ebia na sama oka no correct because esan say menyanye research nti no. Metimi nya so kasa sama oka no. Bete ba se dia awale ye de emaba no omoya de mami mi ponya mi pinpoint mpo se Kumasi but ye ampa so say wodi wani to form a most of account for money bi no ebi mu ye jebi ofili say okoba otonyama obienya no a onim say oye business into on for be man nya wo muade na wonim kasa ye be yawo wo muade na wonim kasa ye be bo wo muade na wonim kasa asembedu ye nto aso ana ye to aso asawne de bedu adio na me kanfo GQ sounds ede ama obi bia o hwe GQ sounds no ese se ebia wo ye wedding, wo ye funeral, wo ye engagement,
wo ye graduation bibia wo ye bia be hia eye quality sound system no bomodia na hwehwe eye JK sounds for extra kwan ewo ho Ghana ha omo wo eye nkran adabra kafa contact ne go no na oni mpanifo entwetwen komo afesu Germany contact ne da ho a obetimi abomodia na wafa no wafre mpanifo JK sounds na me kanfo ede amount weekend na ne ewo mu no nti se ochena krampo church e bia mu ye bibia be hia sound system a JK sounds bomodia na fa eye contact ne go na ye fast na from na oni omotwetwen enkomo ewo ho no mo abusua Afiaschwarzenegger and after so eye malenda ntokwa bia ekoso social media so na brantie bi abomodina tenase no se wa meka bia na kire se enye onoa esanse asem no ekano na oye Kumawood Actor na ba dweba kohwe na asem no okan na bansa ye ba ye ne no abetwetwe nkomo de nti a okasa no kameze ntokwa no eye malenda na Afiaschwarzenegger bode na no abetum bi no opese Afiaschwarzenegger de ba ne so de a ene yenim de but ye nti ne okan ye koba na ye de aka no so atwa so ede amawo yirina atina agina boso bribe no sisi no na agina boso kai kutwa meni ni gina o twisunyan akra twisunyan the last trip awu akra awi baby am go tra nko kwa baby soja fo ne baby wa ono ntuma ka no ya bi kakaka no no de dipede nyina anam no na ka ne pema ne na ba akwati this is disabled. Do you understand? So it is any pan ubucha any penny be abumfia at the end of the day say if you told no but no pro check out kasa nyina na hwanti na kasa Afiaschwarzenegger no pay okay na me hwe aji and me hu woman be almost my friend say Linda say Lydia I'm so London be yeah and I want to nanya issue mudidi mo ho atem ase udidi na atem no no so didi atem ganyen de nanya obi a issue ba woni ne kasa o kan descend na o disabled to sell that was the word that if you na no I have disabled to sell na ye did them ni kan ipa wana okay only no do you understand I get it when you me say see ya itan see beti ye din ko beti me dia go beti me do you understand beti me ya bibia ba me nan na ye me ya ne ntrese me nipa okay unu menya asema mama wo ho mani wo ho mati wo ho ba bia di atem de obi atem and you di na atem say wo disable to sell wani ai say nani na aye sa na disable mawa edina is me na aye me ya me koni panche na obi a say video na wo humi a omu me say na de me ni kwa me kase nipa ho ana it means me ni right is obi e ma de o say me bufu di na atem because of the disable ana okay disability na inability it will be an issue. A man in front for Sassam Tunchi. Is it all kind of maybe baby? That's what Papa disabled in our penny answer, and that's what Papa can pound. All them. I don't know, I have it. And you know, I knew you should be. You understand? Because Menai or a future now, a future of the Mafia says, or no be any issue. Social media, no one used to be free fee, 1 minute or Casa, 1 minute question. Because make us a yaman corner, make us some home because I public. Do you understand? If you answer me, offend you be. So I say, no be any asem now can say, if you are Jimmy for or a Quasia, you have your right. Only never put me card the OPBA. But occasions are disabled to say, there's any or deformity or in Kanipawana. Shouldn't be a general thing. Do you understand? As a winning answer, as a Casam free fee. And I told now using a cheap. So I say, Asante Casa na okano. Kasaba ko kire nsem be de o. Ba bia no even ye twi no kwa person na language bia obe use bia no. See our punctuation marks e de kasa. E bia ne de kire. E ti ka jense o disabled te se o no. E ti me disabled na me gina as see am na ba ko ye me ya no. Me nkani pa. Eni ko as obi ye ma de am share me ne ko na ase. Onimu nyansa e jimisem no ye. Okay. Unje o se mi so. Hey! Social media na ya fu say na computer sawo Linda ha wo oso atuduro en wo bo wi ano en ekwa wo de nam ehye ha Linda na wo ye disable kona kwaje grants wo ye disable wani etwetwa wasoachi se nwura mu prako ye fa na hog gogo na he ohini na wanu atu abom ohini mu asa ho ne ekọ investigate yi COVID duro wo share won wa bo wo dam wate ha
ya kan chewo o fo sa wo tete abro fo sa my bin tu ye kenkon e bi jina wadwin e bi na wo te UK wo tete no e bi jina wadwin wo ka so ti pe ni me o aboa wo ga na han ka ye me house girl wo fi wate aboa kurasini ba wo kwa na ti UK wani ntiye wo dress as a kadebo damfo Jimmy for ba meti ya fa ba o sa nya abuafunu na ntwesika etimi fa wo ma na o ma frustrated no e kwa abrochire ye di wudi wo ma en hawo ye di wudi wo ma abuo utwumu kwai tenten se kolego no kwai meni wanum meti ya metwa meni wanum o fuseye o sakatu se mpase niema abuo dwan osia wo menia wo bedi wo out wo menia wo the Paris Bowl aba Linda tie me ri na ha mi o mi ana mbeka kire mo na trauma ni de wo na wo bo oba wo na wo bo because so much trauma ka wo ntimi nka nipa ho asemu you can see any de wo ya na engrofo kunu no mo di wo free and wo frustration na de bo draft Jamaica fo di wo free you can see any man na o woni tebe se kamia dokono you can see any why fuse wo be so ya kwaje me de bia na adam paso na wo kan kofo wo timi kan kofo wasem wo ahwe wo fie wani chew se de ye hu tru mu wa top send kwantia ya faso send sika free amano ne eba Ghana se wo Europe UK wo Canada uni haubia wo de an se obeko Play Store ana App Store na wa download the tap send app no wo download the pe obebusa se wo promo code and once wo abo Adepa TV e de ahyem wo bo shem se pe wo Europe €5 wo US Canada $10 wo UK £5 tap send wo send this kana free of charge ebetimi abeto mobile money wallet and as a bank account tap send rate mu kenkon na Afiaschwarzenegger na afenso branti oye Kumawood Actor your friend say wrong chiga na chese oba be reply no na say afia didi atem na say odi obi yare won ho de toto ne ho dia na chese o say ono so onti ase ba sa na okan akan Ghana ha no mo omo a sebi omo yare nti no ono so aba be kire na adwen wo ho ye hunya no wo ahoma ne so ene no ba be twetwe enkomo chiga ni aba bibia wo ko de nyame atum na ye hu video social media so ne say chiga wo pese wo de wo hu ba na Afiaschwarzenegger be didi watewana oh me nuaba na dedi kan me chia wati for ne wa fo nyina that's it and say me de ma se me nidi na tem no wadi matem ana o say me nidi na tem eno no oh dabi undidi na tem yes the woman say me no me na ba ko me ya through injection so what I say and acting na ye acting no ye act disability na e system ni mu no e fi ni pa bitim so obi scratch me hu na e say there yare na e wo ho no kra na bi kra sai it ye kan ni pa shedem so what I say society na e wo mu no so no enye yare no hospital nko na de ba your roads are use wo man mu scratch me the disability ba etino ye sheni pankran na ene yese pompa yese Ghana for beji atum na de ye no omani beji ho na me agire kirama nipa nyina hunu se so obi se twa obi na twa obi ne fra na ne tifie unua bi hia nkwanhia bi ne ade ono so ye nipa te se wa anti treat na se de obi treat wo ho enunti na ye bre wo man ni mutisi a nti se koba se akoduru ba bi a obi a wo so ye public figure wo man ni mu no onu obi anya ntawanta wana mu didi mo ho atema entokwa de esi baabia obi etimi ka de ope bia kire ne yonko bete ko ba ne se afi nipa no se yare bi wo no ho na wu gina yare ne so na de didi na atema me de na nka be problem ne se ebi anani a wo problem wo no ka chen se a wani ehwe baabi on di na tem se de wono na ne wanyanti wono na tem but obi wo no ka se wo disable te se wo dia that means ma nipa bi standard na so se disable for de na yes wo do mo so nka abrabo no oni kwan so no so ni obi nya asema na but oye nipa ati se de oso ye nipa no but chiga sa yanyina ye ni Afiaschwarzenegger and one more din na wo kwakobo din sisi no o de beba wo so sabre kwa bobo an ho de aba wo so
sister kasa kasa na wo man nim yeka senko ne no nko anya me gidi se yeti wo sisi e bia me gina a me ne wo kasa se me nko me nya ntokwa wa ana nipa ko me ne me nko me ne na ko obi akọ ne baabi but we di odi abetu wiase nyina e na mo ko e wiase nyina na mo ko no so no nipa etie mu nipa na etie mu no ni kwan se omunya dem die wo omu tirim se obi o ye disabled they only right to cross and go for no obi kasa me point no it's me dey na kamesi me nua ba na se me penasem a me follow na kame nkote asem a wo ka no so ati ase but asem na wo kan no na me ma na hu ne mfum so woni na nyantokwa anka woni ne nkonse de wasie nipa bi ono na eko omo nka o masem but so ko kase disabled to sell Many about many watch a video no so disabled to sell yeah share video no video no yes also a video no was disabled to sell it will stand out original so kan is a disabled onye disabled there ka wo no ko betimi no waka but o disabled nti no one sese wona wo ko na yo material kana se basa o kasa no a wo ka se afia betimi akasa bia na ni ehwehwe baabi ne ne ekeka ho se ni nyina ye pe sister woni me ne wo kasa se sie na me ne wo ko na aka te me se onan a achiachia eye me na me beka ho ma me ka on ganga njem me nan a achiachia to atiase but wo ka tere me se e bia yare 47 general not as opposite say nya yare am yare anka me se me kasa ho it is obi yare for no na mabonti o misu be hu ne say yare for the you don't deserve to do this to me. Do you understand? And no na me ntiase because se me gina asese yi obi come ntokwa na me so me hwe na metimi na ya kasa wo se me ne ye go nipa o wa no me wa no se de omo mienu ye na but because disabled te say dia na te say o kill disability no e wo Ghana e wo nipa adwunim nipa omo hwe wo no o hwefo no omo ma hwe atiase se obi disabled a on deserve to say wo no obi benya argument so atiase e no nkwa ne me stand so wa nkasa yi okay one kasa ye no enti disabled for mo Ghana ha no mo betu ho ana mo de atia Schwarzenegger na me de majuma me yenti no se me wo social media no so bi so atiase sure e na majuma me ye no nti na ama me be kasa ma ade na me wo bi so atiase enti na aye me ya na me be chense next time se be ya obi nko kasa sa bi uno obinya kasa onkoka because me nua ye kanisa no enya agudie o ye obi an nse twa keke wono maduro but no nse twa na wa bra bom kechi yes obi na ye twa wono maduro ye sa anya man ketenkiti we ya na mo so ati ase obi nua bi ye yalefo wo hyede ma me bi akwo 37 obi akwo kwalibu obi aye okwo yo de akora na bedru fie na akora na ebubu andi eye ne feri mposo wa wo saa ba na ode ne bepi abonten ba nyame wo butai bia nti o manipa da sandi bia ba asase so it is a sanya man ketingiti we na yam putu up to data and many people tire enti mem sure many about what you say yeah Martin e okana se chiga mintin ni se wo frɛ me se ment me ntumi ho nsi so okay me ba me nua mo nkyɛn no ma be yesini ai ne nyame ya dom mitimi me ne o kasafe ni mapon wo set so mo frɛ me first one na me ye adwuma oh ene mitimi ba ma me nua mo ho me se o mo so anya nua ye nya adwuma so ati ase it is obi so tifie no ko so ni TV na me nam so a onua bi hyede ma o ma me bi na ombunimpo ana obi mpo adidem no wonkyine hunni a obomu se no me nua yetimi aye de me so metimi aye se me nua yetimi yesi ne de bia me so metimi akoye shumeka metimi akọ abonti bi na adwuma bema me metimi akọ penti enema tonton metimi akọ dua flowers atonton so ati de me chona se but ko mani se yen na yen mon me fa se yen na yen ni de me nyina so sa na me nkan sa obi a like uni disability bia wo no ko pese o kire so obi we di dem de won kan nipa ho a chiga o ka se afia enso enyare nkofo bebre na de aba se afia se ono nso enum drugs ene ne ekeka ho no nso ye disable ena afa so nkofo se ni tietia na oye no nso ye disable nti jitu this night ye ni wa
explain his disabilities who know drugs are disabled or a drug addict. When you're disabled, you bet me a drama will be drugs no more than the baby. But to be an Canadian child, inside the all real form of very react that's will be a beginning researchers of vessel left for more. The beginning also will be an inside Canadian sanity near Rabbit. What I say, technology be any or many about the mission. It's in a science and Nipana, a dem tiaba or my brother. Maybe to maybe the panier near warming, the more frosty. And I'm a neighbor, could you joy? So what I say, the enemy will go. Now, there are also so fruit, fling, barber, pedio, with you, frequency, concrete, pedio, with the man in the bush, Naka, then a question in certain and Niatino. Say, yeah, Timmy, and Moya, also I'm say, Abrabono, and catch my many about all bus at the end, my open grow. Yeah. Because you have trusted anybody, you will need it. So what I say, it's all passed anymore. Woman would grow because woman is a walk and day. And near my baby at the mount. But you only make us a two friend and your body as a canning cassa. My dream can mean enough for so friendly about program. So I say, but my dream would down into no framing. But my dream would down on my neighbor when you don't just make me any back. It is a big cassa. I was here, Master in every free society. You wouldn't be a senior TBR because you see a boy, a Braco, and Muko, or minor crana, Timono. I a woman, I have a brand woman, no many women to 2 years. It is so being Sabica 3 minutes. So be 3 minutes. Obility forecast of Banan saying 93 days. So, often Van Yah will free a crab of Kumasi Bishia, Kagoke, somebody penny. It is a bit back open young 190 young Yeninji. But some women know we. Yeah. So what I say, it's your quiet name, and she say be a woman in Munano, and 2 years, I want on my. It is only a monkey to get to Wenano, easy, a bit me a phobia. But send a bear, bank manager beast, and I could try young castle to me near you, maybe you near Saturday, you may be man, no one and Manuan canon, Elmuno. I never could say I was a free. Yo, yeah, that's it, Chiga. Yeah, that's it, pa. Yeah, that's not original social media so kind. Now I see it to me, a bisau. Dientia, Amawa Baba reply, a afia won't talk our name, Malenda, Elcono. Yeah, that's it. Tokana crowd, a minute about Tokana crowd and King. Yeah, Numa Sama, Eba, and a day, and some for a better. You, Mr. Damas, a pass, Mama, Quenya Bar, or Juma Dienso. All right, yeah, that's it. Yeah, that's it. I was here. Wrong Chiga, and then a chicken common on any brandy and about social media. So, Becca said, Afiaschwarzenegger, Edidia, Tama, Momodia, no ocean, and no Casaye. A son said, or can't, it's me a side Ghana halfway in so to make us be a disabled, dear. Naturally, a Ghana has a BIRFA. Omo nine a child be an ensaye and yani ode omunyina efra ewe ubi fu kakra wenya enti Emmanuel Junior or say her children will surely get there enti say anka Afiaschwarzenegger ebia ajo dedi kan no e fa konya we so me de bia me ka se obi ho atechima bi na wo de srena to me no enya depa enye ade a eya depa because said obi na atwa anase bia ye won be free no frase ne ho ba bi adidem sai nipa kro na no udin mate bi that group bi don shiri bi akonto betima ma won so no be saa bi pepe enti de disabled de enya de so bi ye disabled meka say na say obi ho atochima kakra bi a enye news but wa meka say o free wo so be si na ase bibia ye pe na mo mate bi don shiri bi that group bi na ho san bi aba no enda ya na ha adwene kakra pa enti de mesere afia wodi na agora na se okonto kwa saa no ma no ya na opo ka bi ma na si obi bet o so wodwene afofofo de ho de se wo de ni kwase ye ka bibi ama ne de etia wo because ayade a sometimes ya na eya se bia wonu hu se we nipa da sani nyankopon ne bo no nso e bia no free ni mofrase nyina no ho ba bia de atosin no ya na anasa atochima no ya na ha adwene eya wodi ye pa nti ya na mempensa ha kwa de be ko kese bet wono se o nya kwanya no chechire ne nsem mum enti what about
na mesele sa se wani ko ase etwe no abasa ne sere na yi ye ma etu nkotwe de etwe sure ajo wonim se emra misa no na nyamidi na kachi no sebi nani ba ko eye ne ya nam dididi na tem nam dididi na tem nam misa but mbaduru baby no me hu se abrabo no enye enua no oh yes enti yan fan wo no but ebeduru baby no osa no nya oh yes me say the same with Simon mate pep who be me touch ma touch ma power bebre na twa ne na ye kama pan yankopon ball no e bia wo kama e bia accident e bi okra yade ye tito bit me si no ne twa ne nan e twa ne nsa e twa ne nufu e twa no baabi na so ne ho baabi no eni ho eti sometimes I no more we no e ye common na si wasase we so toto a bompa ye se sade no e bi nya de ento bompa ye se sade no unkum bompa ye se sade no e bi meto mpofrimu e ba sa ha adwene eti mesere afia ya o hwe de kasa mu yi kakra meka no miss that's good ya di juma de na kwa wie na Afiaschwarzenegger asema beto ho yi die and the family shake on mini shake ni even mini shake na mum de make me aka transfer ne say Afiaschwarzenegger no na mo so so disabled. So you disabled. The way we say I sure. And yes, I'm confused. Na so so disabled. Obi a shorter say money. Oh, ne no for. Okay. Ne no for chimato mo ne no for ya ejina ho yi. Say the do baby nka we say you chose then wakwa. Ne no for na adjust no. No for no question mark ho. It's also disability na affecting no for. Tino no for na new original no for. Say aya on yi tino ye hu. Oh, what shot are you transparent? I won't say line da see. And the paying thing. All right. Don't forget your wine. All right, abusia o hwe now like now comment comment bi wo ho no ma che say manfa ama Collins dakwa Collins Michelle ye pa Osi Kumasi women are responsible and respectful. They are just hard working. Ono so ne dia ode ebaye eno no. Abusia o share now like na comment na wo share so ade my oko YouTube so na subscribe to your YouTube channel no Adepa TV na make out say Royal Hallmark Magazine second edition no ye de be hye so ye nyina yen kopiemu e wase first edition no ye de share so Kumasi Krofro Mabontin so ohima ofosua aduamu amu akwan ho fe the first ono ni oba pani a odi se dwumadie we anim ti fa contact na go no na oni penifo entwetwe nkomone ye nyina nkopiem e wase fefefe na make out say unique laser white na say wo sen asay abomode ya na hwehwemo twa kwan no mo bright wo sen emfa ema wo sen say wo sen ani wani munyam afen so wanum enkabone agina ho a bomode ya na hwehwemo twa kwan mo nti wanum so emfa ema ho fa contact na go na oni penifo entwetwe nkomo obetimi akọ Facebook Instagram Twitter obenya omo unique laser whitening other buff roofing so say open chance papa crew dan so a nso tobra na na ewo mu no nti bomodin na kope omachira kwan no mo ma on chance papa edimu na eti apo ne fa crew o dan ne so chance a wo da se anyunyu nso to mpo a wonte je se ade achi ama wo hu se formafo nti bomodin na hwehwe other buff roofing echi akwan fa contact na go no na one omo ntwetwe enkomo ewo ho ba bia wo bia wo Ghana ha bia no be deliver and chance no so e de amount e wo ho no aha ana e de nkomotwetwe nyina de besi me ne agio na afen so miskaba girl ana e de nkomotwetwe e de ebre wo nipa ogina machine echi nchimu na ye fa ne Joshua ye fa Miss Ama Adepa Makrab